Titung nang. Wan. Apa maning nang? Langka. Abot ning anak nang. Ayo nang. Wan. Khusus kanggo bapak tuan rumah, ibu tuan rumah. Tarik. Rumah tangga sering ribut, ora tahan saban dina sering tukaran isin mertua, isin intang gak tukar bae saban dina. Anggo ibu tuan rumah, bapak tuan rumah. Ibu tuan rumah. Tarik. Kanggo siapa? Ayo. Kanggo Mimi siapa? Nok Mirna. Lamun ora abot ning anak sing bengen sira wis tepegat. Tarik nok Mirna. Ayo kang siapa? Mama Acep. Beli tahan hati, beli tahan tuera gede cemburuan pengantin dibuat bisa karo anak najan sira Allah ora tepegat. Yen wong lanang arep mangkat usaha, wong wadon curiga sing ora apa maning balik telat cangkem cuma sangguran. Tarik. Aku pengantin. Aku sak. Bubidan tarik terus bubidan. Ayo. Ibu tuan rumah. Pengantin. Kakaknya pengantin. Lancek ke pengantin. Terus. Beli tahan hati
Ayo aja dinengaken bae duite. Aku sapa? Mama Adwi terus, Maja Adwi. Ayo tarik. Ditahan ati ditahan. Duwe rabi gede cemburuan. Beli kuat bisa karo anak. Najan Allah ora tebegan. Rumah tangga sering ribut, ora tahan saban dina sering tukaran. Isin mertua isining tangga tukar bae saban dina. Alhamdulillah